This is Prakash Narzary. Good morning, guys. So finally, we get result for the ban tobacco, nicotine, and Gutka and pan masala also in Assam state, right? So Assam government is doing great job for us. I'm so happy for this. I don't know what about you, but I'm so happy. Okay, and this is not happening only in Assam state. Okay, Delhi government also ban on this bad product, which are gutka, pan masala, nicotine, and tobacco. So, who parents are taught that I could not stop my child to eat that bad product. So, be happy now because for a 1 year, Assam government ban on this product. Who is Minister of Health and Safety, Dr. Himanta Biswa Sharma, is doing great job for this product. For this condition on this matter also, and he is pleasing to us on this matter. I'm so happy because I don't like all this product, and if someone sells and buy behind of law, okay, if someone buy and sells behind of the law, they will get arrested by the Assam police. So if you want to face with this problem, then you can buy and sell. Otherwise, don't do this. Be careful, guys, because Assam government ban on this product. So যিমানখিনি অসমত মা দেউতা আছে সেইবিলাকৰ কাৰণে গুড নিউজ সেইটো যে আসাম গভৰ্ণমেণ্টে বেন কৰি দিছে সেইটো প্ৰডাক্ট যোনটো আমি মানে ইনজুৰিয়াছ টু হেল্থ বুলি কয় কিন্তু খায় হয় না নহয় গুটকা হয় স্কোৰ হয় চিগাৰেট হয় আৰু নিকোটিন সেইবিলাক হয় না নহয় চ' এতিয়া টেনশ্যন ল'ব নালাগে Assam government বন্ধ কৰি দিছে এতিয়া বেন কৰি দিছে for a 1 year but everybody saying this it's not enough for a 1 year. I also think this it's not enough only for 1 year. Everybody is saying this but Assam government কি কৰে এইটো আকৌ এবাৰ ডিসাইড কৰিব লাগে যে for a lifetime या फिर for a 10 years for a 1 year আকৌ এবাৰ বিচাৰ কৰিব লাগে এনালাইজ কৰিব লাগে অন দিস মেটাৰ সো আমি বহুত হ্যাপি লাগিব মানে যে ভাল লাগিব যে মানে হিবিলাক যদি ইনক্রিজ হৈ যায় পিৰিয়ডটো ফৰ এ পিৰিয়ড অনলি 1 year হিন্তে বেন কৰিছে বাট আই থিংক ইট শুড বি ফৰ এ লাইফ টাইম কিয় মানে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাক সেইটো খাই খাই বেয়া হৈ গৈছে পঢ়া শুনা নকৰে ভালকে আৰু বহুত ল' হৈছে বাট নাও ইট উইল বি লেছ ইন আসাম ষ্টেট more than now. It will be less buy and sell more than now because Assam government ban on this product. So don't buy and sell behind of the law. Be careful, guys.